Nze Mpaji Jemima, Miss Tourism, Busoga Region, 2025-2026. Nendo twala omukisa guno okwebaza President waife His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ni Right Honorable Rebecca Kadaga okubita mu Mami Helen Olga Namutamba okuyirukirira Busoga. Today tuva kukola charity, tuva Bugiri, twave Bugiri mu idwaliro twaira Eiganga. Tuboina abalwaire b'endawulo, twagaba emmere, twagaba ebintu ebindi, twagaba sabuni, ayoza, twagaba bingi. So twenda okwebaza Mami Helen olw'omukwano gwatulaze kuba tuvakola experience y'amaani. Ebintu ebindi tubikolanga ku yes eri ababikolanga kwa butinga ifo kola charities okujja malwaliro okukyalira abalwaire tubikolanga ku aya at least aina level gyatutusisaku ate aina ni kyali twongerako. Naenda okwebaza Mama Kadaga olw'okutwenda n'okututeerawo pageant ne ya Miss Tourism kuba tulikwega bingi era Mukama abayirizeewo Obusoga okuyisanya n'amaani tweyanziza. But now you serve everyone.